Uhkusi watehmanta tinkunakuna kuska munasqa kuyamasi. Hinataq noqanchik ñawpaqman taskispa kasanchik, kay maychus kasan devoción matutinanchikwan. Sapa p'unchayqa kunankama noqanchik kallpachakuspa kanchik ñawirispa kay yachaykunasta. Chayrayku devoción matutinanchikqa ashka bendición niyuq kasan kawsayninchikpi. Kunan día yachay munanchik imatachus Diosninchik niwasun, maychus kasan kay iskay carta tesalonicenses,pi iskay niyuq chantapis chunka phisqayuq chunka qanchik chikllashqan nina hinata. Chayrayku hermanos, sinchita sayaychik, hap'ikuychiktaq noqayku yachachirqayku chay yachaykunasmanta ñaraq carta kunejta. Kikin Señor ninchik Jesucristo Dios tatanchik ima munakuwarqanchik, qasilla k'acha yanapaynin rayku wiñay sonqoy niyuqta kallpachawarqanchik, allin kawsakuytapis qollawarqanchikta. Payqa sonqoyniykichikta uqharichunku kallpachasunkuta allin kallpayuqta. Ruwaq kichisapa parlaynikichikwan nispa. Ruwasqanchikwan parlasqanchikwan munasqa kuyamasi noqanchik alabana tiyan Señor Jesucristuwan. Apóstol Pabloqa qillqaspa karqa cartasta. Chay yachaykunaswan noqanchik entonces ñawpaqman purina tiyan. Imaynata noqanchik ñawirispaña kanchik kay carta Timoteoman, Corintiusman icharis, kunan noqanchik kay carta tesalonicenses,pi kanchik. Usqayta apóstol Pablo niwanchik, qankunaqa sumaqta kawsakuychik nispa, chantapis parlakuychik nispa. Tukuy yachasqanchikwanqa qankuna creenaykichik tiyan Diospaq qillqasqanpi. Qayna qhawarqanchik imaynata ashwan importante kasan mañakuy ichari, kunanqa niwanchik creenaykichik tiyan Diospaq qillqasqanpi. Creespaqa munasqa kuyamasi kawsana tiyan ichari, mana noqanchik nisunan ari Diosta noqa munakuni nitaq kawsayman ahinatachu. Chantaqa niwanchik sumaqta hap'ichis yuyaynikichikpi chay yachasqaykichikta. Diospaq qillqasqanta ñawirispa kanchik, chayman hinata yuyayninchikpi hap'ina tiyan. Kaymanta qhipamanqa manaña kanqachu tal vez Diospaq qillqasqan, persecucionespi kasun cristianosqa. Chayrayku noqanchik yuyayninchikpi hap'ispaqa sapa ratu chay promesaspi yuyarispa kasun, kusikuspa chantapis kallpachakuspa kasun. Mana chayllachu, nillawanchiktaq kawsanaykichik tiyan Diospaq qillqasqanman hina. Creena, chantapis noqanchik hap'ina yuyayninchikpi chanta kawsayninchikman apana tiyan. Imataqan yacharqayki, creerqayki chaypi chanta kawsayniykiman apanayki tiyan. Mana facilchu apay kawsayninchikman, porque a veces noqanchik cristianos hina pantakunchik, yuyarinchik, creenchik, pero kawsayninchikpiqa mana chay kikinchu kasan. Allin cristianoqa Jesucristo sutinman hina munasqanman hinaqa primero creen, chantaqa kawsakun, chantaqa yuyayninpi sumaqta hap'in yachaykunasta. Llaki tiempo o tentación hamuptinpis munasqa kuyamasi atipaspa kanqa tukuykunasta. Imataqa munayki kawsaynikipi creetachu? Ari, noqapis chayta munani. Mana chayllachu, yuyaychay munani Diospaq qillqasqanta, llaki tiempo hamuptin kallpachanawanpaq. Chantaqa kawsay munani digno cristiano hina, Señor Jesucristo mañawasqanman hina. Chay kinsa yachaykunasta kunan día noqanchik churana mañakuyman oracionman, ahina kikinta ruwakunanpaq. Devoción matutina t'ukuychay nispa kay hinata. Noqanchik aska corderito hina kanchik nin Señor pahmakinpi. Chayrayku noqanchik creenchis, hap'inchik chantapis kawsanachik tiyan.
Sino kanchis creellasun chayqa, imamanta sirviwasun kawsayqa. Sino kanchis kawsasun chayqa, nita hap'isunchu Diospaq qillqasqanta yuyayninchikpi chayqa, mana nimamanta sirviwanchikchu. Chayrayku Señor wawasnintaqa corralukhuman apay munan tukuy corderitusninta. Noqa chaypi kay munani, qanri munasqaku yamasi? Eso, amén. Ahina kachun kawsaynikipi, k'ayatinkunakusun.